Lijepi vam pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu podcasta Krepatma Nemo Lat, ovoga puta u malo drugačijem obliku jer vrijeme ne pita, a utakmica Rijeke i Strasbourga se odigrala nedavno, tako da nismo imali vremena čekati do ponedjeljka i našu standardnu emisiju da kažemo pokoju riječ i o toj utakmici, nego smo se odlučili ovako snimiti nešto online, pa ćemo onda naravno nastaviti u ponedjeljak sa našom regularnim oblikom emisije i analizom utakmice koje slijedi u HNL-u. A sa mnom je danas čovjek za kojeg sam znao da će u jednoj epizodi kad tad doći u ovaj podcast, član našeg HNL podcasta i član ofenzive, Renato Špehar. Renato, pozdrav. Pa da, bok Starki, pozdrav svima koji gledate, vjerojatno oni koji prate ofenzivu na HNL me znaju, ali eto, navijač Rijeke, kao što vidite iza mene šal sa utakmice sa Strasbourom, tako da eto, jedva sam čekao poziv u Krepatma Nemo Lat. A ti si jedan od ovih koji kupuju ove dvostrane šalove, znaš da neki kažu da to nikad, ali ok, za ovakve utakmice. Pa da, mislim, ne slažem se isto sa tim kupovanjem, ali jednostavno nisam htio propustiti priliku Rijeke u knockout fazi europskog natjecanja, pa ako bude sljedeće sezone, a ja ispadnem glup, još bolje. Ok. Ajmo prije nego što krenemo na samu utakmicu i što se događalo, ti si, rekao si sam, bio si na Rujevici, kakva je bila atmosfera, kako je bilo nekako sve to što se događalo na stadionu, oko stadiona. Pitam te tu poglavito jer sjećamo se recimo utakmica protiv Omonije, pa još neke, još u grupnoj fazi tamo mogu konkretno se sjetiti Larnake, gdje ljudi onako nije se bio baš popunio stadion, ljudi su dosta i kritizirali činjenicu da Rijeka igra važne europske utakmice, a da ljudi na stadion ne dolaze. Ovog puta je bila nešto drugačija situacija, ako vidjelo se da i dalje nešto mjesta ima. Pa je, mislim na kraju evo brojka preko 8.000, dakle to je već sfera nekakve rasprodane Rujevice. Pa ono isto 10 minuta prije početka utakmice s istoka gledam zapad, gledam sjever, onako poluprazne ili barem 2/3 puni, ali s vremenom 10 minuta sjever je pun, zapad isto tako da to su vjerojatno i nekakve gužve na ulazu, posebice na sjeveru. Generalno ja bih možda volio da smo malo i ranije to napunili, da pola sata već prije utakmice krene navijanje, pogotovo zbog karaktera utakmice, ali na kraju stvarno podrška koja je bila fantastična, mislim igrači i Sanchez su to isticali poslije, ali i svi koji su bili na stadionu, evo osjetili smo to, da je to bila evo jedna takva utakmica gdje je Rujevica 12. Rijekin igrač, pogotovo u završnici drugog poluvremena kada se hvatao taj gol za izjednačenje, ali općenito podrška nije padala ni nakon primljenih golova i stvarno ta moć kada su tribine blizu terena se ovaj put onako baš osjetila i jedno od boljih izdanja Rijekinih navijača, posebice kasnije kad sam gledao snimku na areni, zapravo sam vidio koliko je to bilo fantastično, jer nekako kada si u tome pa se zvuk onako i ne probije do tebe, to bude malo možda slabiji dojam, ali kasnije kad sam vidio na televiziji koliko je grmilo, stvarno vrhunska atmosfera. Je. Da, i sam si rekao i nije stalo ni nakon pogodak je došao rano, već u drugoj minuti. Mislim, Strasbourg je došao sa najjačom postavom, dakle najjačih prvih 11, ok, neke varijacije na temu jesu tu mogle biti, Omobamidele je u nekim utakmicama igrao u prvih 11, ovoga puta nije, ali ušao u drugom poluvremenu da zamijeni Doucouré koji je dobio žuti karton. Godo je znao igrati u prvih 11 jako često, ovoga puta nije, ali evo i on je ušao na kraju i zabio taj gol, ali Strasbourg naravno nije olako shvatio ovo gostovanje, dakle došli su maksimalno fokusirani, maksimalno ozbiljni i u principu evo neki moj dojam je bio što smo recimo i isticali ja i Alex kada smo snimili, da jesmo na početku malo upali u njihovu zamku. Ja razumijem da se ljudima to jako svidjelo na neki način, ali Rijeka je baš jurnula na Strasbourgu u prvih nekoliko minuta. Igrao se visoki pressing, igrao se i pressing po izgubljenoj lopti, igrala se visoka zadnja linija,
mislim za standarde ove utakmice rekao bi visoka. I Strasbourg je to brzo kasnije, već u toj drugoj minuti kada su izigrali kroz naš pressing i ok, bilo je možda tu i malo sreće kod nekih potencijalnog dodavanja i slično, ali činjenica je, igrali smo im na snagu njihovu, oni jesu to iskoristili. Sad, je li tebe iznenadilo kako su oni? Jer mene osobno malo je, razumijem Sančeza i što je htio s time, da šokira, jer poprilično sam siguran da nije niko očekivao da će Rijeka baš tako ući u utakmicu i to je trajalo čak i nakon primljenog gola. Dakle, i kad je Strasbourg zabio, i dalje je Rijeka u nekim instancama igrala visoki pressing, visoko su stajali i stoperi i bekovi. Pokušali smo se nadigravati sa Strasbourgom, išlo je to sa gola na gol. Kažem, izgledalo je super, ali koliko je bilo pametno? Pa da, mislim kasnije mi je i brat koji skuplja lopte rekao da su im već najavili da će ići odmah visoki pressing i da po tome znaju ravnati svoj rad uz teren. Pa eto, to je način na koji je Sanchez, ja bih rekao, već pristupao u Europi, da budem precizni, Sparti, kada je odlučio radije pustiti broj šansi protivniku malo veći u zamjenu za to da ti ipak imaš isto tako malo veći broj šansi, i što ja volim nazvati njegova otvorena razmjena, i u to je ušao i ovdje samo protiv puno jače ekipe. Sad, bilo pametnije da je prvih 10 minuta možda Rijeka stala na loptu u nekakav srednji ili niski blok koji je već prije igrala, vrlo vjerojatno bi, jer ne bi primila gol, ali mislim da je ovaj pristup jako puno donio, jer kada pogledamo na kraju utakmice Rijeka 6 velikih prilika, Strasbourg 5, ok, dozvolio si im jako puno, ali si isto tako i dosta toga dobio za uzvrat, dobio si 6 prilika koje je jako teško začekivati protiv tako kvalitetne ekipe u nekom drugom kontekstu. Sad, taj početak, kao što si rekao, je stvarno bio kaotičan, znači ta prednja linija na Nasi, Enciso, Panicelli, Amo, i još kad im se pridoda Barko, to je bilo jako teško začuvati čovjek na čovjeka, čak bih rekao nemoguće, jer svaki put kada bi Strasbourg probio tu prvu liniju Rijekinog presinga, a njihov Barko je u 2 navrata vrlo lako izbacio Ndokita, posebice kod gola, tu bi onda oni imali 5-4 i da imaš i ti višak, teško ti je braniti takve igrače, a kamoli kad si u manjku. Mislim o Panicelliju, evo, zaista što treba reći, čovjek koji je mogao zabiti 4 gola u prvih 15 minuta, zaustavila ga je prečka, onaj lob je prošao pokraj vrata i jednu mu je zlomislić skinuo, ali čovjek koji je pozvan u Argentinu sa 23 godine, koji će se natjecati za mjesto na svjetskom prvenstvu, kao da je na motoru pokraj svih ostalih igrača. I jednostavno, evo, kako sam bio na ogradi na istoku, ti kad iz blizine vidiš način na koji oni prosljeđuju loptu, kako ju felšaju na malom prostoru, pa petom, pa to je, evo, u nekim trenucima stvarno izgledalo kao ruganje sa našom obranom i kao da mogu raditi što god hoće, ali srećom na tom početku nisu to iskoristili sa recimo 2-0 ili 3-0, a onda kasnije sa tom sinergijom s tribinama se jednostavno Rijeka digla i tu svoju otvorenu postavku iskoristila najbolje moguće, rekao bih. Da, Panicelli koji je onako u naravi sidrun, 1,90 m, igrač koji je u top 5% napadača u ligama petice po zračnim duelima, je itekako pokazao da se zna kretati, da zna tražiti i prostor, da ima i neki šmek, da dobro i barata s loptom, čak i s obje noge, jako on zanimljiv igrač, vidio sam da je bio pozvan u reprezentaciju 11. mjesto Argentine, ako ovako nastavi siguran sam da će na nekom, u najgorem ruku širom popisu i biti, jer ovo što sam, kažem, impresivno je bilo i ono u League One, ali kad pogledaš jednu cijelu utakmicu protiv Rijeke, jasno je stvarno da se radi o top talentu. Mislim, mene je, očekivao sam, moram priznat, malo više od Encisa sa njihove strane, mislim da smo ga čak tu dobro zatvorili, ima i on par nekih baš svojih grešaka di je ili kriva odluka ili sebičnost ili neki nerezonski udarac. I recimo jedan igrač kojeg nismo toliko istaknuli, kojeg si ti možda mogao i malo bolje vidjeti baš na toj strani, na Nasi koji je i asistirao za pogodak, recimo o njemu nismo uopće
toliko puno govorili, možda smo ga samo spomenuli. Na kraju je i on bio jedan od boljih igrača. Jel ti se činilo da tu Rijeka može u nekakvoj borbi 1 na 1, da Oreć može s njim ili neko drugi? Jel to ono kao bilo ono, ti se činilo kao one off, ili ti se čini to kao i problem za iduću utakmicu da bi on lakoćan mogao raditi što je i radio u prvom poluvremenu ovdje? Pa da, evo, kao što si rekao, vi niste pripremili, ja osobno nisam ni znao tko je on dok nisam došao. Da. I onda kako mi je bio tako blizu, pa jedan baš onako igrač, vrlo zanimljiv jer su mu odluke zapravo glavna odlika, na tu svoju brzinu je zapravo jako onako racionalan i onaj gol koji je zabio iz zaleđa isto tako prošao Zlomislića, ali u pas igri vrhunski. I ta lijeva strana je bila jako zanimljiva jer je Oreć čak iskakao na Chilwella koji je bio nekakva vrsta lijevog stopera u izgradnji i onda se Majstorović morao dizati na Nanasija i to je bilo jako teško začuvati jer bi recimo Barko kao zadnji vezni prošao po liniji, znamo da je on jako polivalentan igrač i tu je Strasbourg često stvarao višak, ali isto tako zanimljivo je dosta kako se Strasbourg branio jer je stajao nekakvih 4-3-3, ali na način da je taj Nanasi upravo nisko i onda su oni Chilwell duplirali Oreća što je zapravo pokazatelj koliko se za Oreća već zna i koliko se pročulo za taj njegov skill set kod jednog tako renomiranog protivnika, dakle detektirali su njegov rad kao ključnu Rijekinu snagu i mislim da su to napravili jako dobro, ali su s druge strane neke druge stvari pogriješili, pa su tako ostavili jako velik prostor iza svoje dvojice veznjaka i tu je Fruk dosta dobro, ma ne dosta dobro, nego najbolje u ovoj godini igrao. Frukovo prvo poluvrijeme je bilo vrhunsko. Driblinzi, kombinatorika, pogotovo sa Gojakom koji je također u posjedu jako puno značio Rijeci. Tih par situacija, pogotovo ona odmah po Strasbourovom golu gdje je Fruk kod korner zastavice prešao Encisa pa dao na drugu stranu, da, i onda ga eto ne nagradi da zabije u nastavku te akcije. Ali kažem, Dalić je bio na utakmici i Fruk može biti zadovoljan svojim nastupom. Uvjerljivo najbolji ove godine što se tiče Rijeke, ali i ako pređemo na sezonu, mislim da onako, možda njemu trebao taj motiv malo jačeg protivnika, malo jače utakmice i vratio se na onu svoju staru razinu. Slažem se, iako ga nije, što ti kažeš, i nagradilo sa golom, asistencijom, njegova fantastična partija i da, nekako se činilo da puno više Rijeka može raditi po toj lijevoj strani. Mislim, nažalost tu po Rijeku da Devetak nije mogao toliko pružiti još kao nekakvu potporu. Gojak koji je meni bio solidan, znali smo ga dosta kritizirati u nekim utakmicama i što se tiče odluka i što se tiče neke njegove brzine reakcije. Ja čak u prvom poluvremenu sam bio i zadovoljan s njim, pogotovo u fazi ako bi Rijeka i izgubila loptu na nekakvih ili u protivničkom kaznenom prostoru ili na nekih 20-30 metara, Gojak je u dvije instance baš jako dobro reagirao i ponovno osvojio loptu visoko na terenu za Rijeku, nakon čega je išao opet naš napad. Tako da tu je funkcioniralo dosta dobro. Sad, da je nešto, da Devetak može replicirati ono što može i Oreć, siguran sam da bi u toj lijevoj strani se moglo napraviti i više, ali nažalost nije. Nažalost imao je nekih problema u obrani, nije osvojio niti jedan duel protiv protivničkih igrača, ispo je u nekim situacijama, ali dobro, ono što si ti rekao na početku isto, ovakav pristup je jednostavno si se morao pomiriti s time da će negdje puštati, da rizik određeni postoji, tako da nije to u potpunosti bilo iznenađujuće. Fruk je imao te dvije dobre šanse, moramo istaknuti naravno i u drugom poluvremenu njihov golman Penders, Viktor Sanchez je rekao da je on bio možda i najbolji pojedinac na utakmici, po Sofi mislim čak isto da je dobio najvišu ocjenu i moram priznati da je stvarno jedan izuzetan golman, da Belgija ima nasljednika za Courtois, ako je po ovome što vidimo isto skoro 2 metra visok, sjajno istrčavanja, sjajni izlazak na centaršut, reakcije fenomenalne, tako da povrh svega je Rijeka morala igrati i očito protiv jednog top mladog golmana.
Renato, na poluvremenu sam slušao pomoćnog trenera Ramira Munjoza koji je dao izjavu i pitao ga je komentator Arena Sporta, mislim da je bio Mario Glavan na terenu, ga je pitao, rekao je kao Rijeka je izgledala dobro, hrabro, može li tako nastaviti, što će se promijeniti u drugom poluvremenu, i on je rekao zadovoljni jesmo, rekao je sigurno nećemo u drugom poluvremenu više vršiti tako visoki pressing, to ćemo definitivno malo odustati od toga, ali sa svim ostalim smo zadovoljni. I u drugom poluvremenu Rijeka i je kreirala najbolje situacije kada se povukla, ono što si i ti spomenuo, ipak u taj neki srednji blok, nešto malo niži blok, i dugim loptama tražila Adžeija koji je pretrčavao iza visoke linije Strasbourga. Adžej se tu našao u dvije top situacije, mislim ok, jedna je stvarno bila jako dobra, ona kasnija, gdje je imao šansu 1 na 1, ali bila je jako solidna i ona prva gdje se namjestio na udarac, imao je Fruka s druge strane, možda je mogao dodati, ali eto, dvije top situacije u kojima je Rijeka mogla zabiti gol, ali opet teško je, evo i zapljeskala mu Rujevica, teško je kriviti Adžeja na kraju. Razumljivo je da je napadač pokušao pucati iz one situacije, da je naravno probao najbolje što je mogao 1 na 1, golman ti je obranio, teško sad da ga treba upirati prstom u njega i reći da je on krivac ili nešto slično. Pa apsolutno ne, mislim pogotovo ova druga situacija gdje je bio Zicer, ja sam par puta uopće premotavao da vidim je li mogao dodati Fruku, tako da čim sam ja to morao gledati više puta, jako je teško uopće osuditi čovjeka koji je bio u toj situaciji i mora odlučiti u djeliću sekunde. Na kraju onaj Due koji mu je ulazio blok je već bio u klizećem startu i realno mogao je i proći njega ili dodati Fruku, ali stvarno on se za tu situaciju izborio sam i jako je puno radio, jako je puno trpio, ostalom izborio je 2 žuta kartona, što je onako jako bitna stvar za utakmicu jer je forsirao zamjenu Strasbourovih stopera na poluvremenu i onda je tom Omabadileu, da mu ne pogriješim ime, uglavnom odmah je u 46. i 7. minuti navukao žuti karton i njemu koji je tek ušao u igru, tako da je tu njihovom treneru zapravo poništio potez na poluvremenu i puno ljudi ga recimo kritizira i za taj prvi dodir koji, kažem, je loš na momente, ali on toliko radi i bori se protiv stopera koji su realno veći od njega, on nije nekakva mašina što se fizike tiče, ali stvarno se zna izboriti i zna se postaviti. Ona situacija možda ono što si ti spomenuo, ona kao lošija situacija, tu čak mislim da je prije treba dodati to ne Fruku nego Dantesu koji mu utrčavao iza leđa gdje je fokus obojice braniča je bio ili na Fruku ili na Adžeju, Dantes bi sam išao na Pendersa koji by the way mene i dosta fizički podsjeća na Courtoisu. Ali eto, taj Dantas koliko je dobar, toliko je nekad i neshvaćen jer jednostavno kvaliteta razmišljanja u nogometu suigrača nekad ne prati njegovu. Recimo ima i situacija ona u prvom dijelu kada je Radeljić dizao sa poludistance, a Dantas je bio sam uz out liniju gdje da je dao na drugu stranu, prebacio težište igre, Dantas ulazi u 16 metara i ima onu situaciju iz koje je asistirao Adžeju na Omoni. Tako da, eto, opet s njegove strane vrhunska utakmica, asistirao je i taj ključni gol Majstoroviću. Još da ga igrači nekad ispoštuju u tim situacijama koje on vidi, a oni ne vide, bilo bi još bolje. Ali eto, Adžej stvarno vrhunski nastup i ne bih krivio te situacije jer, kažem, kroz cijelu Europu on nastupa vrlo dobro i jednostavno u tim nekim situacijama dođe i do umora. Sad prokomentirao bih zapravo i te odmah zamjene za njega. Prvo je ušao Čop na lijevo krilo i to se pokazalo kao ne baš najbolji potez. Čop koji se muči i sa duelima i sa brzinom, nije to više sfera u kojoj on može raditi razliku i baš ta lopta Radeljića prema njemu, ona kojom Radeljić inače voli probijati linije, je neslavno završila jer pa dobro, nije baš bila ni najbolja odluka dati loptu, ali Čop jednostavno u duelu nije mogao puno i tu Rijeka prima gol. Kasnije ulazi Jurić i šalje Čopa Sanchez u špicu, a Fruka spušta lijevo i kada su Čop i Jurić igrali špice, a Fruk manevrira u tom lijevom međuprostoru, Rijeka je stvarno izgledala puno bolje. I volio bih da je recimo Jurić ušao prije, pa onda Čop kasnije i da smo tako ipak
pristupili završnici. Mislim da je Jurić opet možda dobio premalo vremena s obzirom na efekt koji uvijek ima kada uđe, ali tih zadnjih 10 minuta stvarno, što zbog Rijekinih zamjena, što zbog Strasburovih gdje više nije bilo tako izražene opasnosti u kontranapadima, Rijeka stvarno vrhunska opsada protivničkog gola, 10 puta skuplja ekipa ti je visila na Rujevici, tako da s te strane evo, jedino što možeš, za čime možeš žaliti je što lopta nije htjela u gol. Da, u vrhunsko vođenoj utakmici od strane Sančeza slažem se da je jedina ta odluka, mislim čak možda i odluka samog uvođenja Čopa mi ne bi bila toliko sporna koliko je ovo što ti kažeš, njegovo pozicioniranje u tih 10 do 15 minuta dok Jurić nije ušao na teren, to je stvarno bilo dosta diskutabilno. Jednog igrača kojeg nismo spomenuli Rijeke, koji je po meni odigrao jednu jako solidnu partiju, je i Alfonso Barco. Imali smo isto onako oko njega različita razmišljanja, vidjelo se na nekim utakmicama neke njegove kvalitete, ali nisu baš navijači bili nešto super zadovoljni, valjda su očekivali puno brže nekakav jači njegov utjecaj po samu igru. Ja bih rekao da je on u ovom susretu dosta dobro parirao i protivničkom Barku i ostalim igračima. Strasbura imao je praktički, ja mislim, samo 4 pogrešna dodavanja, je bilo i nekakvih dobrih dugih lopti, po nekoliko puta je znao osvojiti posjed, mislim da je osvojio i pola duela svih u koje je ušao, tako da u principu rekao bi i na razini distribucije, ali i na razini defensivne igre da je on možda konačno nekako i pokazao što sve može i kad smo recimo istakli i Frukovu utakmicu kao onu najbolju, ja bih rekao definitivno i da je Barkova ova utakmica njegova najbolja kako je došao u Rijeku. Je, stvarno. Enciso je nekoliko puta išao do glavnog suca i žalio se na Barka da ga udara, tuče, ali to je ono što on mora raditi. Mislim, trebalo mu je vremena i ljudi možda su mu zamjerali to što on djeluje dosta nonšalantno i onda kada izgubi loptu navijačima nije baš najdraže kako to izgleda, jer on zaista izgleda smiješno u tim trenucima, odnosno kao da ga nije briga, ali to je jednostavno njegov body language, njegov stil igranja nogometa. Profilno je on igrač koji savršeno odgovara Dantasu, jer ima sve što ovaj nema, jak je, velik, dobiva duela i pokriva jako puno terena u obrani i čak Dantas se i ne mora previše trošiti u obrani koliko više mora raditi u presingu, tako da ga tu dosta rastereti. Kažem, vrhunska utakmica, imao je po meni onu na Cipru, isto jako dobro, ali slažem se da mu je ovo najbolja od kako je došao i puno ti je donio zapravo i u izgradnji, iako mu to nije glavna odlika mu igranje obrane, ali on se spustio kao taj centralni branič i onda si pustio Radeljiću da dosta kreira. Sad, drugih par rukava je što ovo, nažalost, nije bila Radeljićeva utakmica, kako u kreaciji gdje jednostavno je par lopti poslao direktno protivnicima u noge, nažalost i kod tog gola, tako i nekim obrambenim reakcijama. Mislim, on je kod prvog gola zapravo ostao u nekakvoj ničijoj zemlji gdje je Paničeli ostao sam, ali isto tako se baš dosta mučio s Paničelijem. Prvo polovrijeme opet jako je teško išta prigovoriti braniču koji se bori protiv takve špice i puno ga je bolje zatvorio u nastavku, ali eto, ako bi morali istaknuti još uz devetka neku slabiju točku, to bi onda bio Radeljić, ali kažem, jako nezahvalno možda u ovakvom kontekstu. Šteta što jedino u toj distribuciji lopti nije bio na svojoj razini kao inače. Da, tu je recimo čak u nekoliko navrata Majstorović jako dobro radi ono što inače očekujemo od Radeljića. Ako se ne varam, njegova je lopta bila ona za Adžejevu drugu priliku. Ispravi me ako griješim. Oreć, upravo si, da. Oreć je bio Oreć, ali imao je Majstorović, mislim da sam bio isto pogledao kasnije statistiku, nekakvih 8 od 11 ili tako nešto, ali preko 70% točnih dugih lopti, tako da nije bilo samo dodavanja do beka ili do stopera pored sebe, bilo je tu i dosta progresije sa njegove strane, tako da u jednu ruku je ovo što ti kažeš za Radeljića, ja potpisujem, ali bi isto nadodao da mi je drago vidjeti da
u tim situacijama, čak i ako Radilić ne uspijeva, da može i drugi stoper također napraviti istu, sličnu stvar. Kažem, kad Radilić to radi na top razini, to radi jako kvalitetno, da li to radi Majstorović konstantno na istoj razini kao i Radilić, baš i ne, ali kažem, dobro je vidjeti da može i on, pogotovo u utakmici protiv jednog protivnika kao što je Strasbourg. Ajmo malo sad samo pričati o tome što očekivati u uzvratu. Mislim, to ćemo sigurno proći i u idućoj epizodi podcasta kada budemo analizirali utakmicu Rijeke Iste i najavljivali dalje, ali evo da prokomentiram s tobom. Misliš li da Rijeka treba replicirati svoj nastup iz ove utakmice ili ti je nekako dojam da bi Viktor Sanchez mogao ići na uzvrat dosta opreznije, potencijalno nekakvih 60-70 minuta pa u zadnjih 20 ili tako nešto krenuti po taj gol, ukoliko naravno rezultat bude pozitivan. Što misliš da će on napraviti, a što bi ti napravio? Pa ja bih napravio ono što mislim da će on napraviti, a napravit će, ja vjerujem, taj srednji blok po kojem je najpoznatiji, koji će biti ipak nešto drugačiji od ovoga što smo gledali na Rujevici. Veliki ti je hendikep na igranje Majstorovića zbog žutih kartona, samo da se kratko dotaknem njega, 78. utakmica za Rijeku i napokon prvijenac u tom razdoblju od kako je on u klubu stvarno, i Devetak je bio heroj u Šibeniku, i Oreć je bio heroj u Irskoj, pa je Radaljić imao svoje golove, a čekalo se na Majstorovićev prvijenac, a stvarno čovjek koji je u toj duploj kruni kao i ovim svim europskim uspjesima enormno važan i nagradilo ga je u najbolji mogući trenutak da Rijeku čuva na životu uoči uzvrata u Francuskoj. Tamo ga nažalost nema i baš zato mislim da je to jedan od razloga zašto ne možemo ponoviti pristup iz ove utakmice, jer jednostavno koliko je on pokrivao u tim iskakanjima na krilo, makar ne bio najbrži, je stvarno jako značajno i sumnjam da to, zapravo nema tko u kadru to ponoviti, jer nećemo sigurno krenuti sa trojicom ljevonogih stopera, da su tu recimo Husić, Radaljić i Devetak u liniji. Sad Petrović kao nekakav desni stoper kao protiv Omonije isto nekakva opcija, ali opet hoće li se baš tako krenuti utakmica, ne znam, to je dosta sada zanimljiva situacija u kojoj će Sanchez morati prelomiti. Ne znam kakva je situacija s Vinjatom, navodno da on kreće s treningom. Ali nakon ove utakmice. Danas je najavio Sanchez da. Onda eventualno za nekih zadnjih pola sata imamo i tu opciju, ali kažem, taj srednji blok koji smo gledali recimo sa Šahtarom, sa Celjem, pa u konačnici kako je on nas pobjedio sa Olimpijom u Ljubljani, to očekujem i kao što si rekao, nekakvih prvih 60-70 minuta izađeš tako, nadaš se da možeš izdržati i eventualno povesti, ako se to ne dogodi onda zadnjih 20 minuta ideš u potpunu ofenzivu. Naravno da će oni biti još bolji nego na Rujevici jer nisu u tom grotlu naših 8000 navijača i koliko god da to možda glupo zvuči modernom nogometu, ali bit će puno opušteniji. Teško je doći na Rujevicu, to smo već isticali. Tamo su kod kuće, njihova klasa će biti još izraženija, imamo te neke hendikepe, njima recimo nema Duea zbog žutih kartona u drugoj utakmici, ali bit će vraški teško i ako Rijeka taj skalp skine i prođe dalje, to mi je ravno jednom od najvećih uspjeha hrvatskog nogometa, ne samo Rijeke u Europi. Da, ako gledaš na to da se mora vratiti iz rezultatskog deficita, da te to vodi u iduću fazu konferencijske lige, to jest u četvrtfinale. Dakle, kada se sve poklopi kakav rezultat ćeš okrenuti, protiv koliko skuplje ekipe i u koju fazu natjecanja ideš, onda to definitivno će spadat u ovo što si ti rekao, u jedne od bitnih europskih utakmica, pogotovo modernog doba što se HNL-a tiče. Mislim, moj dojam isto nekako tako, što bi i ja napravio, da je to drugo poluvrijeme nekako ogledalo onoga što bi Rijeka trebala raditi i u Strasbourgu i što vjerujem da će raditi od prvih minuta. Treba nekako uspjeti odoljeti i ne primiti gol, jer u slučaju da se primi gol neki rani u 15-20 minuta,
tu sada onda kompletna ta filozofija i taktika onda pada u vodu, jer dva je moguće, mislim Strasbourg je ekipa koja prima dosta šansi, gledao sam i neke njihove utakmice tipa protiv Toulouse gdje su oni imali 80% posjeda, Toulouse 20, pa bi svejedno Toulouse sa tih 20% posjeda kreirao nekoliko dobrih šansi, tako da nije nemoguće, ali ipak je po meni neki primarni cilj odljevati što duže i onda nekako otpustiti kočnicu u nekom trenutku i krenuti sa agresivnijim igrom, sa pressingom, sa nekakvim većim rizicima kako utakmica bude išla prema kraju. To mi se stvarno čini kao jedino logično rješenje. Sanchez je rekao, potvrdio je sad protiv Istre da Vinjato ne može igrati, da Barišić ne može igrati. Barišić sigurno neće moći igrati niti u Strasbourgu. Vinjato koji, kao što si ti rekao, vratio se je treninzima. Sanchez je danas izjavio da nije spreman još za natjecateljske utakmice, ali hoće li se nešto promijeniti do idućeg tjedna i da ga vidimo makar u nekoliko minuta tamo pri kraju utakmice ako bude potrebno. Mislim, možda i bolje da ga ne vidimo, jer to znači da nam ne treba, to znači da imamo vodstvo i da imamo pozitivan rezultat, pa možda i može Vinjato još odmoriti. Ali da, bit će svakako zanimljivo i bit će svakako izazovno s obzirom na te izostanke i s obzirom na sve ovo što si ti rekao. Mislim, u konačnici ipak mi je drago nekako reći da ipak koliko god postoje svi ti neki faktori otežavajući, rekao bih da nada ipak postoji. Da, i evo baš sad kada razmišljamo o tom pristupu za iduću utakmicu i načinu na koji bi Rijeka onda eventualno stvarala šanse, zapravo sam pronašao još jedan razlog tog visokog presinga, to je jednostavno da nemaš nekakva krila preko kojih ćeš izaći u kontru i puno ti je efektivnije i sam sebi daješ jaču priliku ako loptu osvojiš u posljednjoj trećini nego ako osvojiš na svojoj polovici, jer nećeš sigurno preko Gojaka i Endokita proći po strani, možeš jedino zadržati posjed, ali to nije efektivno za kontranapade. I evo, zaključno bih samo o ovoj utakmici rekao da mi je onako, drago mi je kada Istok se posvađa sa Chilwellom i drago mi je kada imaš Strasbourg na konopcima, jer onda sve ono što mi pričamo u HNL-u, Rijeka je dobra, Barko je dobar, Fruk je dobar, sada ima potvrdu protiv onako jedne prave ekipe i nisi se svađao sa Tronteljom, kojem svaka čast je odličan bek, nego si se svađao sa čovjekom koji je osvojio Ligu prvaka. Tako da, bilo mi je barem zbog toga, ako ne zbog rezultata, onako baš puno srca kad sam išao sa stadiona. A čuj, možda otpustimo kočnice Gabriel Rukavini kao jednom krilu koji će prodriti u kontranapadu. Nikad ne znaš. Ili Morčiladze. Nije da nema opcija. Možda Sanchez iznenadi sa i nekim od njih dvojice u nekom trenutku. Evo, nisu ušli protiv u ovoj prvoj utakmici. Ja sam čak očekivao jednog od njih dvojice u nekom trenu. Mislio sam da će se, u principu ovo što je Adjei radio, da će biti jedna lopta takva poslana možda na nekog krilovnog igrača, na nekog od njih dvojice, ali eto, nije ih stavio u ovoj utakmici, možda kao eto igrača koje Strasbourg još nije imao prilike vidjeti, iako sam vjerujem da oni to sve vrlo, vrlo dobro skautiraju, ali možda se i neki novi junak izrodi, kao što se i Rukavina izrodio u utakmici protiv Hajduka. Pa da, mislim, prvenstveno da nisu ušli zato što im Sanchez možda ne vjeruje dovoljno u defenzivi, jer su nominalna krila Ndokit i Gojak zapravo radila ogroman posao u fazi obrane i Rukavina, ali Morčiladze koji evo još uvijek nije ispunio nekakva očekivanja sad već na dosta velikom uzorku utakmica. Onako, za taj karakter susreta vjerojatno nisu bili spremni, ali ukoliko tamo budemo gubili zadnjih pola sata, sigurno da će jedan od njih, ako ne i oba, morati ući u igru, pogotovo ako Vinjato nije spreman. Ok, eto Renato, mislim da smo prošli sve što smo mislili proći vezano za ovu utakmicu, ali i za ovu buduću europsku. Kao što vjerujem, znate, Rijeka igra sa Istrom u nedjelju u 17:45. Možda kad ovo budete gledali, možda već bude i utakmica odigrana, tako da vidjet ćemo kako će i to proći. U ponedjeljak naravno snimamo
novu emisiju podcasta Krepat Mane Molat, gdje će se, vjerujem, opet pridružiti Andrej i Alex. Tamo ćemo analizirati tu utakmicu protiv Istre, a siguran sam da će i oni reći koju o utakmici protiv Strasbourga. Eto, ekipa, to je to, malo smo vas iznenadili s ovim podcastom, drago mi je da jesmo i drago mi je da je Renato dobio svoj debi u ovom podcastu i da ćemo ga vidjeti još koji put. Renči, hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu i svima na gledanju i eto, nadam se da je jedna od mnogih na riječkom podcastu. Da. Ekipa, toliko od nas, Forza Fiume, Krepat Mane Molat, pozdrav.